Кырым ишгалден кортарылacak, иханетчилерісе сакланы поламайдек. Бу кыбы созлернен Украина истихбарат мерkezінің рейсі Кирилл Буданов ярмадада яшаган Украина ватандашларына мураджаат етті. Bunun üçün хакерлер Кырымның чештли көшелерінде ишгалчы Спутник ве Вера адлы радио ве телеканалларны кырды. Бірхач вақыттан сон рус ишгалчылары яйынларны гайрыдан тіклеп олды. Ама Будановның мураджаты ве Украина милли маршы Кырым яйынларында яңғарады. Ичтимаи ағларда есе бу малюмат тезден тарқалды. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, предов Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине! Рус ишгалчыларының тахминен 90 уджумыны Украина аскерлері пүскіртті. Украина баштабында білдіргенлеріне көре, эксиретнен душман Донецк ве Луганск вилетлері тарафындан салдыра. Ен бүйік чатышмалар Вугледар, Маринка, Авдеевка ве Элбеттеке Бахмут юңелішінде девам етем. Шерні топ мермелерінен йоқ етелер. Москов душманы уч юңеліштен шерге кірмеге тырыша. Бірчоқ аскер ве тежизат ғайыплары фиятынен рус ишгалчылары Бахмутны запт етмеге ве бойлеже Донецк вилетінің мемори сыңырларына чықмаға істей. Шымда есе Украина топрақларының 1 метріне білейлерлемек душман үшін бұйық ғайыплар демектір. У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі в наступальних діях. Cenkten evvel kuyumcu edi. Şimdi de aynı kuyumcu gibi ince bir şekilde düşman pozisyonlarına top mermilerini yerleştirem. Talış Arbi isimni taşıgan Murat Azerbaycan'da dünyaya geldi. Ama ömrünün büyük kısmını Ukrayna'da geçirdi. Ve şimdi yaşaganı topraklarını korçalay. Onun askeri bölügü adi insanlardan ibaret. Olar talimatlardan geçip Rus işgalcilerini Bahmut'ta sıcak noktalarda toktattı. Все, що можна було і не можна було, з арсеналу Російської Федерації було використано до відношення по ним. І вони стояли героїчно стояли. З мого підрозділу дуже великі, скажімо так, у мене небагато невеликі втрати, а в підрозділах піхотних були втрати. І будемо пам'ятати і помститися за хлопців, бо хлопці стояли і героїчно стояли. Murat'nın degenine göre Arbi çatışmalar için top mermileri yetişmey, daha çok olmasını isterdi. Ama Ukrayna askerlerinin avantajı urgan yerleri kerekli ve dost doğru noktalar olmasıdır. Ruslar ise mermi kızganmayıp er tarafı ateş saçalar. Коли ми стріляємо, ми декілька разів перевіряємо, щоб не було зачіплені цивільні об'єкти. Бо ми – це наш народ, український народ. Ми за це переживаємо. Тобто багато людей залишилось там жити. І ми не можемо собі дозволити стріляти там, де люди живуть. А в них такого принципу немає. Вони навіть дуже часто потрапляли по своїм же позиціям. І їм це не має значення. Вони хочуть просто стерти ту територію, просто стирають з лиця землі. Ukrayna'nın müdafasında Murat'nın yanında Azerbaycan, Gürcistan, Çeçenistan ve birçok diğer ülkelerden Arbi kardeşleri var. Onlar Rus dünyası ne olganını yaxşı bile. Bu sebepten özlerinin topraklarının işgalcilerden boşatılması için Ukrayna'nın galibesi şart olganını anlaylar. Тут в Україні стоїть шлях до звільнення всіх країн, окупованих Російською Федерацією. Не тільки України. Тобто звільнимо Україну, в подальшому буде інші території звільнені. Як і Ічкерія, так же саме і Грузія, Абхазія і всі інші території. Бо це так не можна просто заходити і забирати територію суверенної держави. Немає значення, сусідська це, не сусідська. Це не повинно бути. І ми тут поставимо точку. Ми заберемо територію України повністю, включно з Кримом.
Кырымнын арбий жинайчилери кадастры. Кырым ишгажы өкіметінің Ярмадада топрақларны рус арбийлеріне бермек вәделеріні Милли Межлис рейсы Рифат Чубаров бойлы адландырды. Топрақны Кырымда қайд етілген ишгажилер ве өзел мүкафатларға наил олған Росгвардия азаларына, яне арбий жинайчилерге бермеге планлаштыралар. Чубаровның фыкырынча бу жедвел аскерлерінің керчеклештірген арбий жинайтлеріні таздықлаған кяғы толажияқтыр. Межлис рейсы қайд еткеніне көре олар мұтлақа жезаландырылажияқтыр ве бір Кырым топрағына сайып олмайжақлар. Кырым көпірінден нақлиятны ғайрыдан тікледілер. Илк оларақ көпірден рус аскерлері кечті, ама доғрысына айтмақ керек олса, аяқлары өгде кечті. Пропагандачылар тамирленген көпірден тантаналы шекілде кечкен колоннаны көстерді. Олар сырасында қара микроавтобус. Өзерінде 200 юкры маркировкасы мевжуд. Мерақлысы шундаки база рус матбуатларында бұл микроавтобусның кечкен кадрларны сілділер. Кырымның сөзде идережісі Марат Хаснулин Путинге Кырым көпірінден нақлият ғайрыдан тікленілгені ақтай сабат берді. Тамирлев ішлері 5 ай девам етті. Сөз садыжы араба yolları ақта кетті. Демір yolu үшін ісе тахменен ярым елді кереклі. Малюм олғаны кебі кечкен сене октябрь айында шиддетлі патлама нәтижесінде қанунсызжа құрылған Кырым көпірінің тахменен 250 метрлік қысмы деңізге тұшты. Кремль Украина истихбаратчыларына қабатлады. Айны вақытта қайдетмеліке Кырым көпірі қануни арби мақсаттыр. Чүнке айнен бұл көпір вастасының ишғачы күшлерге силах темин етілі. Белгей үшін өлмеге ант етті, ама большевиклер тарафындан вақшиже қатлетілді. Бүгін Кырым татар милли қараманы Номан Челебиджиханның хатыра күнюдыр. 105 ел евелсі 23 февраль 1918 сенесі Кырым хақ жүмхіретінің бірінші рейсі. Кырым татар құрылтайының тесісчілерінден бірі. Кырым, Беларусь, Латвия ве Полония мұсылманлары муфтисі. Илерде Кырым татар маршы олған ант еткен мен шерінің муэлифі Номан Челебиджихан Қара деңіз флоты матрослары тарафындан өлдірілген еді. Челебиджихан башта Ақчура, соңра Зынжырлы медресе, Петербург ве Истанбул университетлерінде мүкеммел тәсіл алған еді. О Кырым татар халқының ақларыны қорчаламаға ве эпосы Кырымда яшаған халқыларнен берабер Ярмадада күчік Исвичре тізмеге хаял еткен еді. Февраль инқилабындан соңра Номан Челебиджихан Кырым мұсылманлары комитеті рейсі оларақ сечілді. Милли матбуатлар ве тәсіл институцияларының құрылышы өзерінде чалышты. Савдашы Джафер Сейдаметнен берабер милли сияси партия құрды. Бұның үшін тұтылып Кырым татар аскерлері сырасында үкіметке қаршы тешвиқатта қабатланды. Бірқаш вақыттан соңра Кырым татарларны бірлештіріп құрылтай тызды. Челебиджихан Кырым татарлардан ибарет олған силақлы көветлер тізмеге тырышты, ама қырмызы террорнен қаршылашты. Оның мақсатлары ве ниетлері әлі да актуальдыр. Бүгін Номан Челебиджихан адыны Украина силалы көветлерінде арби бөлік ташый ве Кырымның ишгалден құртарылмасы үшін ордуда қызмет көстере.